bare køre. Er du klar? Ja. Oh my god. Og hvis ingen kan se og har nogen anelse om, hvad der foregår her, det er Duel Maxwell, der er ved at tage sin hjelm på sin lille fine motorcykel. Oh, this is such a lame way to do! Oh my god. Oh my god. Du mangler en replik. What? Du mangler en replik. Well, this is a lot rather than being the hero of a massacre. Ooh! No, wait, I'm missing the last ride. I have to. Run! Oh my god! I survived!